Akaat qancha oldu? Qancha deb atasiz? 98 ga so'ragan ekan olatdi. Bozordagi chiloqlar. Ulundardın bahaсын bilip berip koyalçı, baya kommentariyde biri Ulundun bahaсын bilip berseniz dep atkanda. Yakamda tay qancha urg'achtay? 33 ming so'm kami var deydi mына urg'achtaydi. Qanchaga bag'ildi ele bermey qo'ydingiz? 30 ga bag'ilgan ekan, bermey qo'yib turib mына urg'achtaydi. Özü 33 ming so'm dep atadi. Aka taydı qancha dep atasiz? 35 ming so'm dep atadi, urg'achtay ekan, ha? Urg'achtay, bahası 35 ming so'm. Bunalarınız birdeyli o'xshaydi bari. Bardig'i birday ekan, 33 ming so'mdan. Qanchaga bag'ildilar mandar? 33. Özü 35 dep atasiz. Özü 35 ming so'mdan deydi. Alarmanlar 33 mingdan so'ragan ekan, bermey qo'yibdi. Urg'achtaylar. Enchiga. Taylarning aqchasi qancha ekan? 33 ming so'mdan ekan bu taylardagi urg'achi taylar. Ha, erkek taylar mı? 33 ming so'm erkek tay. Narx urg'achi mı? Ol 39 ming so'm bu. Oda kami yo'q deb ketdi egan. 39 ming so'mdan kam satmag'ala deb ketdi egasi. Urg'achi tay ekan bu. Qaratay 33 ming so'm, bunisi 39 ming so'm. Azandab qoldi o'tganda, bundan 2 juma burun qimmat bo'lyapti. Hozir arzon. Biroq jildaga qaraganda qimmat qoldi. Jilqi maldala, uy maldala qimmat ekanda bugun, ha? Jildaga qaraganda qimmat. Jilda umma arzon bo'lsa, hozir qimmat. Budan mı? Sakal bu kalta taydın akçası kaça? 16'ga berem de. Erkek urg'achi mı? Urg'achi. 46 ming so'mga berem deydi urg'achi. Unan mol qilacağız mı? Jazga qunan. Jazga qunan. Unan baytal deb qo'ying. Qunan baytal. Unan baytal. Qancha bu qunan baytal? 48. 48 ming so'mdan o'tadi qunan baytalda. 28. Öpken vasıptır. Aksakal bunun akçası qancha tayımızdan? 40 bin. 40 ming so'm deydi. Erkek urg'achi mı? 40 satama. Erkek urg'achi mı? Urg'achi. Urg'achi tay. Rahmat. Akamda baytalning akchasi qancha? Akchasi. Aytib qo'yingchi. 40 ming so'mda o'tadi. Qunan baytal ekan, ha? Bahası 40 ming so'm. Qanchaga bag'ilishdilar bermey qo'ydingiz? Ha? 38 ga bermey qo'ydim deydi. Aka sizniki qancha? 105 'da o'tadi. Yeki baytalda 105 ming so'm deydi. Ekoni qo'sha satam deydi 105 ming so'm. Qunan baytaldar bulardağı. Ya buna baytal qancha ekan? Qulun bu? Qancha aqchasi? 75 ming so'm deydi. Enchiga qulun ekan, urg'achi. Rasa beyg'ila turgan qulun. 70 ming so'm. Qancha bag'ilishdi alarmandar? 68 ga so'ragan ekan, bermey qo'ydim deydi. 73 ming.
75 82 42. Ушул номерге байланышсаңыздар ушу кулундун эгасы. Бул кайсыл жерде болот? Ошто болобу же кайерде? Bayrakta ola. Salamu aleykum hikmetinde. 75 kanı var da. Жакшы кулун экен. Baytal da. Bunun parodası başkaça hoca, enesi çoğun, atası çoğurak bile. Bunun bahası kaç eken? Akçası. 30 kanı var. 30 bin som kem var. Erkek burgaçı var. Urgaçı kulun eken 30 bin som kem var deydi. Qaysı kanal bu? Universal. Ha? Universal. Sizdiki kança? 35. 35 bin som. Buldular urgaçı mı? Urgaç ya. 35 bin som deydi kulundu. Urgaçı kulun. Kaç kanal değilsin? Universal. 35 bin som deydi basın. Alarmanlar kançaga sorup atat? Ormanlar 32. 32 kılışkan eken basın. Ya mına kulunun bası kança karanın? Burası 28 bin eken. 28 bin som deydi kem var. Tıpıygan kulun eken urgaçı. Bası 28 bin som. Kulunun bası kança? 35 bin som. Urgaçı erkek mi? Urgaçı kulun. 35 bin som. Urgaçı kulunun bağısı 35 bin. Akam ben kaşkanın bağısını aytıpçı. Başkanın boğazı 30 kan var. Urgaçı mı? Erkek. Erkek daha eken 30 bin som kemi var deydi. Karanı kança da otası? Paranı 32 bin son. Kara kulun 32 bin som. Buldu erkek. Erkek. Kançaga bağılıştın mı karanı? 28 yarım. 28 yarım bergen eken berbey koydun da o da tegas. Sizdikiçe? Pişiresin mi? Erkek urgaçı. Buna kiçinek urgaçı 30 bin som kemi var deydi. Kemi olot da o da. Narkısı çoğurak eken o. 40 bin som deydi. Erkek mi bul? Bul da urgaçı eken. 40 bin som bas. Çoğun bey ol oturgan eken ha? Ya mına baytalın akçası kança? 55 bin som deydi baytalda. Жазга туй тубайбы? Жазда айгырдан качат экен. Бейин акчасы канча экен? 75. Анчан туган бул? 75 bin som дейт бейин акчасы. 2-3'tü туып койсо керек деп атат дегас. Bağısı 75 bin som. Beyin akçası kança eken? 500'den eken. 55 bin som da atır kançan toğan be bu? Bu yıl canı tuytken da? Az kolunu var mı? Ha, kolunu toğan eken bu. Ona benim Kolunu bölüp koyduğumuz deydi. 75 bin som akçası. Kolunu nege bölüp koydunuz? Kolunu жоғлы жүрөрү. Мына байталдар канчадан? Кашкасы? 55 bin som. Булар жазда тубайт а? Быйыл токтойт да айгырдан а? 55 bin som деп атат кашканы. Наркыны канча деп атасыз? Экөөнүн жашы тең эле? Bunun bağısı 50 bin som.
Ekönün jaşı teң эле экен, бирок сәл кичинерээк экен мына. Сиздикичи? Аппарат кайсы канал? Универсал канал. 60 кам бар. 60 000 сом кем бар. Туган бута элекпи? Эми атка эми түшөт. А, Эми бар. Кайерден алып келдиңиз? Куршап деген Номериңизди айтып коюң. 0550 84 61 10. Номерге байланышыңыздар. Ушул Байталдын эгасы. Мына ауылдагы Байтал окшойт же бей малы. Акчасы канча? Туй элек була, жаңы ачмабы? Канча дедиңиз басын? 60 000 сом. Мыраса энчи кыла турган, бей боло турган Байтал экен. Жазга пышты. Көкбейни канча деп атасыз? 65. Канчаны туган бул? Экини. 65 000 сом дейт. Экини туган бей экен бул. Баасы 65 000 сом. Bu at kaysa at de. Oo. Универсал. Kaysa. Ana. Bunlar kança деп атасыз? 75 de otam. 75 000 сом дейт мына. Байтал экен. Бул каяктан келген? Пародасы кандай? Россиядан келген. Владимирский жылкылардын тукумдары экен бул. 1,5 жашар. Баасы 75 000 сом. Владимирский. Кулунун баасы канча экен? 45 000 сомдон. Эркек кулунбу, же ургач кулундары булар? Байталдарбы? Кунан байталдарбы? Кунан байталдар экен, 45 000 сомдон. Мына туугандар, өзүңүздөр көргөндөй, бүгүнкү Красный Маяк мал базары да аяктады. Саат 2:00 базар таркап, малдардын баары чыгып кетти. Биз бүгүн жамгырда сиздер айткан малдарды болушунча эле тартканга аракет кылдык. Биз сиздерден кечирим сурайбыз. Сиздер айткан малдарды тарта албай калган болсок, биз Кудай кааласа 4-күнү Кара Суу шаарындагы Кашкаркыштак мал базарынан жолугабыз. Сиздерге ошол жерден малдын баардык түрлөрүн тартып беришке аракет кылабыз. Ар дайым биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Биздин каналга катталып коюңуздар.